Songpiang. Now the Blue House Marching Competition, we have I request our chief guest to move forward to the podium to take the salute. Leading the school marching contingent, we have Plaka bearer, school head girl Sandhya Kumari Yadav, commander, school head boy Gideon the Wanbha Kharni, and flag bearer Indra Nang Kharkawat. Presenting the higher secondary, we have Plaka bearer Meghalaya Kharsano, commander Alanki Manisim, flag bearer Lajit Kirpang Warkalo. Presenting from the junior category, we have from the Red House, Plaka bearer Sapadekin P. Warba, commander Fanny Lin Sawankar, and flag bearer Banshaina Mindo. Followed by the Green House, Plaka bearer Laya Risa Nongrum, commander Banshaina Ardent, flag bearer Frankie Songpiang. Now the Blue House marching contingent, we have Plaka bearer Rina Kharkawat, commander Lemur Jedin Nongrum, and flag bearer Darren Nongrum. Followed by the Yellow House,
Plaka bearer Manmi Pakasim, Commander Matichana Lingo Nongri, Flag bearer Miwan Sok Lingo. Presenting the senior category, we have from the Red House, Plaka bearer Ardent Shooting, Commander Shamhim Nonglam, Flag bearer Demi Banchan as Hal. Now we have from the greenhouse, Placard bearer Isha Happy Naku, Commander Nevan Chan Kargamor, and Flagger bearer Lamjingshai Walapi. Followed by the blue house, Placard Meva Risha Nongri, Commander Shongspa Mongko, and Flag bearer Nagme Banshan Mongko. Followed by the yellow house, Placard bearer Anais Company, Commander Warden Casting One House, and Flag bearer Jeffrey South County. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Dan berangkam dalam sporting spirit, kebangkitan kami tanpa dari ke participation, kemudian kami nak mentajungi kum kita. Aku juga forum bagian kemudian ke disiplin akilang kita baru di bergunggu ya khamtam ya kecipnya congkina hikan. Dobre univerku menerangkat di sekolah. Naru kino hikai di barang kecil di sekolah. Di khot jang managing committee ke basimnya ke board kuno penjat sefrang. Ikme di pa di bapa ya ke sekolah. Bapa ya ke kuan tagi secondary ke sekolah. Khamtam ya kena sekolah kumalong. Tinang yo ya ke tinang kecing sampang. Akilan kuli repair. Tunjuru bagian maintain jaga disiplin. Rengkap ke buram kakor, kecidim kecongki. Nai kecingkat bau kekuyang. Pat jingrwai keconga galong bau belai unai the kecingkat ku jaga degasku. Akilan kebenta baru. Bukan lawan ai kecing sefri. Dapat hatam katahan kejongi. Ini galong sekarang pedang nang tajur degasku. Nang kumpulang kita lebun tiba salia pen sekolah di shilong. Nama kecing blok pelat juga kali. Nela dah ke sekolah kan kio sefrang. Ngingit ba baru nani katahan binawan kan sekolah. Kenalong kecing mentoi. Na mata kari ke shilong kata kari kecing ini baru kawai.
I request all the students, you will clean this ground before leaving the ground.